Kuri uyu munsi twabonye ingabo za Congo zikora imyitozo ikakaye, aho ingabo za Congo zivuga yuko zirimo zirayikora mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Washington. Aya masezerano akaba yasinywe hagati y'u Rwanda na Congo. Aya masezerano yasinywe mu minsi yatambutse, aho yavugaga yuko ingabo za Congo ndetse n'ingabo z'u Rwanda zigomba gufatanya mu kurimbura imitwe yitwaje intwaro yaba iri muri Congo. Mbibutsa ko harimo n'umutwe wa FARDC. Uwo mutwe ukaba waragiye asaga 1994 bahunga ibyo bari bamaze gukora mu Rwanda. Icyo gihe abari bamaze kwica abantu muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibi bikaba byatangajwe na General Charigonza, umwe mu basirikare bakomeye ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bino akaba yabitangaje agaragaza yuko bashyira hanze n'amavideo agaragaza igisirikare cya Congo kirimo kirakora imyitozo ikomeye cyane yo guhashya FDL kugira ngo igaruke mu gihugu cy'u Rwanda, kuko abo nabo batangiye kwemera yuko FDL ari abaturage b'Abanyarwanda bagiye bakabayo bagakora ibintu, bagiye bakoze ibintu bibi bakajya kubayo, bakaba ari mu rwego rwo gufatanya kubarimbura. Noneho ngo nyuma y'ibyo hazabaho ibindi biganiro bizafasha FARDC kuba nayo yakuraho M23, umutwe witwaje intwaro nawo urimo urahangana nabo. Ibi bikomeje nyuma y'aho ku munsi w'ejo aribwo hagaragaye drone irimo igenda irekura impapuro mu murwa wa Kisangani, aho bavuga izo mpapuro zagendaga abashaka kuzitoragura zabaga zanditseho FDL imanika amaboko. Nimara kumanika amaboko haze kubaho, ubwo urumva ko hera kumanika amaboko hari buze kuza gutanga intwaro. Bamara gutanga intwaro bemere yuko nyine batsinzwe urugamba, then igisirikare cya Congo kize kubafata kibohereza mu Rwanda. U Rwanda narwo ruhase kuba rwagira ibihano cyangwa se n'uburyo riza kubasubiza mu buzima busanzwe. Andi makuru turimo turatohoza ni uko mu Rwanda ibigo birenga 10 byafatanyaga na leta y'u Rwanda, byafatanyaga n'igisirikare cy'u Rwanda, biri mu gihombo nyuma y'aho Amerika ifatiye ibihano abajenerali bakomeye b'u Rwanda, harimo nka General Mubaraka Muganga ndetse n'abandi. Rero biriya bihano byafatiwe bari abasirikare byagiye bigira ingaruka nyinshi. Mu biganiro byacu biri imbere turaza kureba ibyo bigo 10 byari byo byagezweho ingaruka n'ibi bihano byafatiwe aba basirikare. Mwibutse gukora subscribe kuri Igicu Media kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu biri imbere, amakuru arambuye ndetse n'amateka tuzajya tuganira, ndetse n'amakuru ajyanye na politiki yo mu karere ndetse no ku isi yose. Bivuga ko igihe FARDC mu gihe uri mu mutwe wa FDL wakemera kumanika amaboko ugashyira hasi intwaro, bivuze yuko haba hagiye kuba kandi gahenge, tukongera kubona ingendo zigenda muri Congo, cyangwa se tukaza no kubona M23 isubira inyuma. Ibyo ni ibintu turi buze kwitega tukareba mu minsi iri imbere ko bishoboka. Mugire umunsi mwiza, mwakoze kudukurikira. Kora subscribe, like, share na comment kugira tujye tubana mu biganiro byacu byose biri imbere.